Ons bied van tyd tot tyd 'n intensiewe toerustingspakket aan wat oor 3 weke strek. Ons fokus veral op egpare en ontvang hulle by ons aan huis. Hierdie keer was dit 2 egpare uit Noord-Oos-Indië, Senti en Ainla, en Lanu en Alemla. Hulle is deur die kerk in Nagaland afgevaardig om die toerusting by ons te deurloop. Die eerste sendelinge het 150 jaar gelede in Nagaland begin werk en daar is tans 1750 gemeentes van hoofsaaklik die Baptistekerk. Hulle het 'n sterk sendingvisie na die res van Indië en het ook reeds sendelinge in ander dele van die wêreld en is strategies ideaal geplaas om uit te reik in Indië omdat hulle as Indiese burgers vrylik kan rondbeweeg. Hulle het 'n behoefte aan opleiding in disipelmaking wat Bybels gefundeer is en prakties maklik uitvoerbaar is. Ons het nou al tesame 4 egpare so opgelei, waarvan 2 egpare reeds in die groter Indië aan die werk is. Ons het die hele evangelie van Matteus van hoofstuk 1 tot 28 in detail deurgewerk. Ons het gaan kyk wat Jesus se strategie vir disipelmaking was. Ons het Jesus se kurrikulum nageloop, sy metodes herontdek en tree vir tree hom gevolg deur dit eers persoonlik toe te pas. Ons het lang besprekings gehad waar tydens die 2 egpare moes worstel met die kontekstualisering van Jesus se manier van disipeling in hulle eie omstandighede. Die toerusting het in die sitkamer plaasgevind, of langs die etenstafel, in 'n staptog in 'n woud, of 'n uitstappie saam met mense van Karedo, of by 'n kwekery se kuierplek, en langs die see. Die terugvoering wat hulle agterna gegee het was soos volg. This training program has inspired me to be a more faithful follower of Christ, striving to be more like Jesus, serving with greater humility and love, and live out my faith practically. From Alemla. The training has challenged me to reflect on my ministry journey. Although I've spent my entire life in pastoral ministry, I have come to realize with some regret that disciple making wasn't my priority. Thinking back, I now recognize that I focused more on creating Christians rather than making true disciples. Eating, driving, chatting, laughing together, anytime, anywhere, every moment has been transformed into a classroom, a church, or even a pulpit for discipleship. It was just like Jesus doing disciple making in the Gospels. Reflecting on it, I realized that if the same discussions about the parable of the new wine and the old wineskin had taken place in a classroom, it wouldn't have had the same profound impact. And Ainla said, it was an intense process of spiritual growth that involved learning from Jesus Christ and how to live like him and share it with others. We became more aware of how our emotions and thoughts will drive us into action. And Senti said, my perspective being realigned through these experiences, I look ahead to strategically implementing what I have learned, hoping to come out at least with some impactful stories. Ons sê baie dankie aan die volgende gemeentes wat veral op Sondag gewillig was om in Engels ons gaste te ontvang. NG Kerk Retief hier in Dispatch, NG Kerk Karedo en Dispatch Revival Center. Ons besoekers is terug huis toe met goeie herinneringe, ook van die gelowiges wat hulle hier in Suid-Afrika ontmoet het. 'n Spesiale woord van dank aan NG Kerk Stellenbosch Wes en NG Kerk Kleinmond wat fondse beskikbaar maak vir Kingfisher Mobiliseringsentrum se werk in Indië.